snimali u brzini. Dobro radi. Stavim kadar. Što vidi torbica, da je ko Hamdija, imaš torbicu skupocidnu, ali originalno. Iz Udina, pardon. Da se vidi, pokaži da je falša, pokaži falšu. Šalim se. Što je falša, je vika, ako original izgleda. Originalče. Skupo košta. Ja ti je kupio. Ne. Kupio moj didak je kupio. Ona da invalida. Švabe na vidiku. Reći. Halo. Sve Reka 5 eura gori, 5 eura doli, to otprilike, mala vitrina. Još kad on dođe ćemo se mi dogovoriti. Ja ti to spoj za poure, nego ja Pa je? ti pitam dok ti otpojiš ovu za cipele i pomakneš. Ma to ću ja riješiti malo pomalo. Kako ćemo ovu gurniti? Po laminatu. Će se A Niko, sve ćemo izvaditi iz ladica i samo je lagano odguraš. Ne moraš krpe staviti jer će ti zaparat A je? sve. Kako ćemo napraviti? A gdje ćeš televizijom? A televiziju ćemo isto tako skinuti i poslije ćemo je staviti u sobu i onda će kad bude gotov vrat nazad. Ko će to vratiti? Ko će to vratiti? Neće to biti problem nikakav. I telefon i sve. Sve. Pa neće ima interneta, šta treba? Imat ćemo mi sve, ništa odspojiti. Samo ćemo staviti tamo sa strane ovaj. Nešto staviti sa strane. Ovo je malo. Tako, karton, tamo on radi na ovom. Krasno.
nije toliko loš. Ono ti te pogled. To je samo malo odmaknuti poslije vitrinu. Ja to poslije malo odmaknem vitrinu, zagletam i opituram. Možeš njom. Ništa, rećemo da je trenutno tako da smo da možemo vremenski stići izgubljenja. Znači ja to naknadno riješiti, a on će to spojiti za sekund. Sad, ili će on ili ću ja, kako god hoćeš. Odluči. Mogu i ja početi. Imamo onaj nacrt i da im treba slobodno onda. A dobra je ona ti staklana lakanja koja je ova teško. Ova je malo težaka, ja. A dobro, ne znam kakva je ona druga, da. To izgleda možda jednostavno, a treba to dobro sve uklopiti. Staklo treba to dobro uklopiti. Nije to on. To je onaj, dakle Slavonac, što je radio Jeska, u skladištu. Taj. Nije on meni ništa govori. Ma nije on, što on govori? Poruke. Koje? Zaboravim ti. Ne pojma. Za njega, što je on bio? Onaj postanar, dvoje dice. On. Da li je ovdje neke poruke pisao? A ne. Da si ga blokirao. A nisam. A? Nije to. Je. Ti zaboravio, Valter, ti zaboravio. A dobro je. Nisam volila otvoriti. Kako mi je sad žao da zida što nije riješio. Ja taj zid mogu riješiti sa one druge strane, zatvoriti. Koji zid? Šta se otvori? A opet oni kabeli, ono mora biti kroz ovaj. Šta će zatvori? Ovi su kabeli. Tebi je i rupa on. A? A tu da su kabeli provučeni i uključeno u struju iza. Da se stavi cijevka iza onaj šteke, da se provuku. Ja, znaja. To stručni se tako radi, on se kleta oko. Ja, znam. A tebi je otpala i pitura sa knau. I prljavo je od jure. Dobro, ja to mogu malo riješiti i danas. A Da je budem doma. danas. Mogu kad se vratim. Zato bi ja volio da ja nisam išao. Neke stvari bi ja možda i riješio. Šta ću riješiti još rolo stavi u origi pas? Pa nisam lijekovo uzela.
reci da se odlučio da ćeš prije na oko turati to. Dobro. Alo, jer da te papagaja tu. Da ne dam ja. Alo, dok se to napitura. Gdje ću ja to stavit? Te stvari. Ima po 3, da bi će tu naš, 6. će tu materijala. A, bit će onih 6 drugih. Gdje ćeš to staviti? A, jer za ovu kišu švank. Znamo što vam držati. Morat ću uniti u kuću i... A ovoga... Jedno tamo gdje sam ja. A, Tamo je sve kraj mene na mojoj strani. dobro. Kako ću ja ući tamo? Naćemo mi malo vamo, malo tamo i... Zamislit ćemo mi, to nije to da nećemo. Malo ispod kreveta stavi na pod. Na dno. Da, A, da, pa gurneš ispod. da. Čuješ? 2 gurneš ispod, alo? 2, 3 može di sam ja. Je. I gotovo. I ne trebaš reći da ćeš mi se javiti kao bojaš u zid. Riješiš. Imamo broj za... Ne da ti ja vičem da je glupo montira pa poslije nic. Da. A nismo ovo ni planirali pa... Šta? A nismo ovo sad ni planirali kupovati. Ali eto, uzeli smo. Dobro, u međuvremenu možda ja imam i koga ko bi to sastavio. A ja bih volio da to sastavi neko ko se dobro razumije. Da to bude kvalitetno napravljeno. To bi će čovjek radi ovako po dućanima, pa zna. Nije onaj, da nije to onaj od ove... Kako se zna, ona što rada ko mene, njoj muž to radi. Više nema na ja njega sad tu, ima njih još. Ko bude vrijeme ja ću ga zvati. A zapišeš tu mobitel broj. Kažeš. Sam kupili mi planirano, ali je bilo nas na želju. Ali, i rećiš, ja prije riješila, da ne kaj bolje da prije riješim.
Bibinja. Pa još jedno plodina. Nije ovamo stanovnika, Bibinja. Evo dvoje plodina. Ja mislim. kazne čak stižu 5 godina kasnije sad. Ja. Aha, toliko ih ima da ih ne mogu prodati. Evo, plodina lijepo. Koliko još? Viš da ja znam. Evo, jesu od... Ček. Evo je.
Sljedeći 100 metara skrenite oštro lijevo. Sljedeću oštro lijevo. Za 230 metara skrenite desno, pa sljedeću lijevo. Sljedeću desno, pa sljedeću lijevo. Sljedeću lijevo. Si mijenjala. Promijenila brzinu. Moramo se promijeniti. Ko je tu nam? Ja, da moram vjerojatno da ćemo se smanjiti. Sljedeću desno,